mungkin ngadu nane wah kisut lindung mula pak wah mulain wah lemah mula sangke baru kenyang wah keriput nah iya wah dia arang keriput diki jam ibu-ibu arah rambok kirim salam malakul maut mami bapak arah rambok lamun dia ajak bulu panda di marambok dia jadi man rambok bulu panda munara lamun narak lagu lamun wah berubah birang jari putih iya wah dia utusan kaku iya basen malakul ma tanda niki lain ni kesabajang sila demeter arah suara terus langsung tengah malam apa jadi teguir langsung dengan pekuih maling langsung makin pentantun julu lamur tantun dan kebel palik bener bahalung musila niki tanda wasila niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sadewek yang hormati, ta'zimi, muliakan akhina fillah, akhinal fadil, hadinal muqaram Tuan Guru Haji Abdul Haq bersama Nanda Muqaram Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang barokah, rezeki Allah halal untuk ibadah dan dikabulkan segala hajat doa beliau dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mami, bapak, hadirin jamaah majlis zikir sadewek hormati, takdimi, muliakan. Mudah-mudahan jamlu sami tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehat raga awak jamlu sami, sehat hati pekayunan jamlu sami, sehat roh nyawan jamlu sami. InsyaAllah sekiranya saat teluniki sehat raga awak yang perlu sami, sehat hati pekayunan yang sami, sehat roh nyawan yang sami, insyaallah hadir lihat tau sak mulia makin iki majlis zikir meninggalnya almarhum Bapak Haji Kamaluddin. Tentunya harapan keluarga adalah zikiran, tahlilan dan doa diperuntukkan kepada almarhum. Mudah-mudahan pengiringan makin niki hajat sahibul bait, mudah-mudahan almarhum diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya ngiring paus bacaan Fatihah pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiap bersami pulih syafaat beliau yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Kedua kulinjok almarhum Bapak Haji Kamaluddin. Mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
pun juga ojo keluarga sak mun tinggalan, terutama sebinian sak masih tican umur insyaallah subhanahu wa taala bija jarin bayi balon sak mun tinggalan, mudah tican sabar, sehingga dengan kesabaran daripada keluarga yang tinggalkan insyaallah akan membawa berkah. Kolegio almarhum Bapak Haji Kamal. Al-Fatihah. Selanjut Fatihah jog pangeran almarhum almarhumah dengan toa tiap sami ina ama papu balo tua saya di kakak selapun saninggal dunia berjuluh. Wabil khusus ojok al-maghfirullah Tuan Guru Haji Habibullah, mudah-mudahan tican fulih maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, tican nikmat alam kubur alam barzah, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga dengan barokah. Bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin majelis zikir yang nunas Ampura Agung Senampura, jari sak jeneng atasan tak ketukul niki, mohon izin mami bapak tiang sak hadir makin niki, tiang mungkin arak sak dirman wikan tiang niki dengan bodak tiang niki beli ke bodak nggih. Namun li al-maghfirullah Tuan Guru Habibullah sering ngaji li beliau niki kita. Jadi walaupun sampun pamit di bodak tetap ngaji di beliau. Jadi tahun tak berakhir tiang tahun siwak puluh teluh tak pamit. Alhamdulillah kuasa pamit di Datuk Linsir, Datuk Bajang, jari temanikan tijinan membangun untuk madrasah pondok pesantren. Alhamdulillah niki le bung borok di seselebung Jenepria lamun cara bahasa Bajang jak Jeneper unian. Ya bahasa Bajang niki. Ya wah tau tiang lagu niki le boleh luah jak Ustaz Fajri alhamdulillah sering hadir niki nggih. Sekira kak berdujat-dujat tadah agolan tiang ia percampuran antara bahasa bodak biki bahasa bung borok. Ya dan tiang Ampura jeneng rapat tadah pengaji ke Datuk Linsir. Kadang-kadang ini sa marek tadah kalimat beliau jelap-jelap kedunjat-dunjat begercek bani kita. Jadi marah niki nggih. Mungkin niki malam sak kepitu meninggalnya almarhum Bapak Haji Kamaluddin, mutiang terperintah sak mula jap bidap sak parap ni kita lantaran dia bina marak misal terjauh sia jok parak ye tokah ni kita ilmu lingkung bodak muncan terus jok kebat parak sia lah mun parak ukuran mak niki lagu Ampura tiang pudak lunas pengajian tipak belunggu sami sekira nak rasa jeneng rajang-rajang iya bahasa tiang niki dia sak putih tepas lalu bahasa belunggu sami sara di lingkung lagu insyaallah ndik tang asing dek niki. Jadi kesampian sak pertama makin niki bahasan Ibnu Abbas lisopuk kitab Nabi bahasan beliau sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tejarian dunia senu telu kelompok telu bagian dunia sak makin nikih, dunia sak panak, dunia saya hancur, dunia saya sida, termasuk yang perlu sami teparan dunia masih teparan makhluk ciptaan Allah Ta'ala, senuga ciptaan Allah Ta'ala pasti niat sida, pasti niat hancur, pasti niat tercabut, tertulakan, terbaisi, sengipih irup yang bersama niki
arak ngepe sairup. Irup niki adalah titipan amanah si sange pirup yang pun yang terbaik si Ipin, termasuk almarhum Bapak Haji Kamaluddin. Ia titip irup pesenu lek sisa irup penuh sange pi sairup penuh yang pun terbaik, tinggal tiap sami anti giliran pira jaga. Nah, mu dunia niki Bapak Ibu telu macam, telu golongan terjadi insya Allah subhanahu wa ta'ala. Juz'un lil mu'minin wa juz'un lil munafikin wa juz'un lil kafirin. Sekelompok golongan untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman, satu kelompok diberikan kepada orang-orang yang munafik, satu kelompok diberikan kepada orang-orang yang kafir. Niki secara umum Bapak Ibu, napi hikmah Allah Ta'ala jarian yang berusami selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman. Lanjutan bahasan ulama niki, bahasan sahabat niki Ibnu Abbas, fal mu'minu yatazawwadu, lamun dengan saya beriman hidup di dunia semata-mata terjadi insya Allah Ta'ala untuk bercocok tanam, untuk mempersiapkan dirinya untuk masa depan, yakni akhirat. Ia tak hidup sak selama-laman, lamun dunia ni kisah secuil sak sekedik. Mau marak bahasa Datuk Linsir hidup bahkan jutaan tahun, ledu akhirat erak mungkin beti cat umur tiap sami umur golib 63 tahun bahkan kurang 60 tahun mau berembin tiap era hidup penuh mau semata hidup tapi sekedik, sedangkan hidup di akhirat selama-lama dari jutaan tahun menapi cari makanan tiap sami. Nah, kanak nikilah yang pun jarian insyaallah Ta'ala untuk hidupnya yatazawwadu, untuk mempersiapkan bercocok tanam, berlahan di muka bumi le hidup tiang pelunggusa. Lagu ia tu hebat, ia tu luar biasa. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal pertama ia kocek umat Nabi Muhammad kontek lagu ia padat, kocek kontek padat. Nabi mana niki lamun umat salai ia belik belo lagu awas beda niki bakal ribuan tahun umur lain. Nabi kena kocek kontek padat, belik belo gawas. Makin berajab makin niki supo ibadah sak bergawe bandingan adalah 70 ibadah sekali ibadah. Sekali baca Yasin makin sama dengan 70. Untuk bulan Sya'ban insyaallah sekali membaca Yasin sama dengan 700. Untuk bulan Ramadan sekali sama dengan 1000 tetica insyaallah subhanahu. Munapi jadi makanan tera Bapak Ibu akhirat adalah amal ibadah marak basen Datuk Linsir. Amal sangat makin walaupun sak mupaman makin nikia le dunia nikia ekonomi ke dunia dia miskin lagu girak nitip mbit nitip ketika masjid dibangun nyumbang, ketika majelis taklim dibangun nyumbang beramal, ketika orang baca Yasin kita ikut baca Yasin. Itulah titipan untuk akhirat sehingga insyaallah akan menjadi kaya nantinya di yaumil kiamah. Sila bangking mencoba kesapedasan niki rata-rata umur tiap sami niki sekat 40 jok atas bahkan arak siwak puluh atau baru puluh tahun makin niki laik malakul maut tersebut dari sebuah kitab datang ziarah ojok Nabi Yakub
Nabi basen malakul maut, assalamualaikum ya Nabi Yakub. Waalaikumsalam. Tinjot Nabi Yakub, entah sa datang malakul maut lantaran kembi dan bina marak misal sa berutang dek bang nyengking sa bilang minggu datang boya. Lamun nganyeng lek lawan dengan atau ibu-ibu sagirang baik misal bang nyengking masih nagih wani anu. Lamun nganyeng lek lawan cen nagih wani ki. Lamun makhluk maut datang jok sopo panjat Allah Ta'ala berarti paling dak cabut nyawa akhir melengon Nabi Yakub. Ya malakul maut, apa kena em jok tinani em cabut nyawa atau bukan pendituk ziarah Israturrahim. Oh datang saat dijak dari Nabi Yakub datang ziarah di kacabut nyawa. Lalu menu malakul maut ia ketunas arah hajat kesepakatan di pelungguh makin di malakul maut lemak lamu karing rapat wah rapat ajal kiak tiba yang cabut kedek bain di datang suruh pesuruhan barak enten Nabi Yakub menaruh tercabut nyawa si malakul maut jaga-jaga bersiap-siap mau cerita barak kok saya jaga kirim 2-3 jaga dengan kirim adik sak ketahun teu dateng tempat cabut nyawa adik tinjot ieu basen Nabi Yakub ojok malakul maut. Oh bagus Nabi Yakub mesti lemai utusan ke aku ieu basen malakul maut. Terus tahun berputar, puluhan tahun berputar, akhirnya datang untuk kedua kalinya nama malakul maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani malakul maut nane jak legar ke diam cabut nyawa engkau nane bentar senija. Oh iya wah datang ni jak cabut nyawa. Lagu apa jak perjanjian tepiran? Kan terkenunas piran wah kesepakatan ketika mencabut nyawa ke datang ajal ketiba yang suruh saya jaga utusan pembarak kan ente kan cabut nyawa kembali datang. Oh masih dia ketahu yang begituan nyikan saya datang pertama je birang bulu Nabi Yakub nane obi putih lapun entah sa putih bulung dia layak birang iya wah kirim salam kaku ya utusan kaku dia malakul maut ayah Nabi Yakub mutunas makin rambok makin niki jam ibu-ibu arah rambok kirim salam malakul maut mami bapak arah rambok lamun dia jak bulu panda di marambok biar jadi man rambok bulu panda munara lamun lagu lamun wah berubah birang jari putih iya wah dia utusan kaku iya basen malakul melengon Nabi Yakub. Saya ingat maaf niki bapak ibu mami nggih lamunah rambau kerja silah alamat niki ieu tanda wah kirim salam malakul maut. Saya pun juga nina mama kode berlek berbagai geruan niki lamunah rambau niki ieu tanda wah utusan malakul maut wah dah ono jam pira jaga dia lagu ieu peringatan niki niki sak pertama. Sak kedua telu mekutus ieu basa malakul maut. Sak kedua laik niki sak pertama datang ieu tuis doang Nabi Yakub ngurajang ku sehat muka ngadu nane wah kisut lindung mun lampak dah wah mulain wah lemah mula sangke perlu kenyang wah keriput nah iya wah dia arang keriput diki aneh coba ida persilat ibu laik pelungguh meniki paling cantik laik aku bayi yang bercerita mulang kenges ndek meniru ke bayi cerita bayin kenges laik beraya kedoang ke-10 datang bilang malam mantan dengan zikir datang aja laik mulai nu bercerita
zikir tet bidang lain berurutan sak penjulu datang iya dia ngulik terus munani ya doang kebaik wan tak kisut dendong ke niki bu kirim salam malakul ya utusan malakul maut termasuk jamaah laki pun sama maniki dan hati-hati makin memperbanyak istighfar. Siap-siap sila. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Siap sila. Sadu dek sadum bapak ibu sila sadu besila. Sadu apa ndek? Sila. Niki sak kedua. Sida hidap sangkep makin layak mupupur dia ngenyat makin ngenyat mupupur. Sila. Wah lekok. Saka telu. Mula ragam tiap usaha niki ampura mohon izin. Tepang. Memakin mulai jengker hampa maaf ampura. Nenta kan nyinggung. Niki hadis niki. Lamun wah lampak jengker makin niki mut ane ne tulis ampura pas permenah. Nah niki wasila. Iya wah dia lampak mula lancar tegak makin mulai dua sila betunjang kemalahan niki. Lamun mentangi subuh tantun si ibu niki. Ini ki alamat bapak ibu. Sadun sila niki hadis kan. Niki sadun sila. Iya niki tanda niki. Laik niki sabajang sila demedan arah suara terus langsung. Tengah malam apa jadi tukuir langsung dengan pekuih maling langsung makin di pentantun julu. Lamur tantun dan kebel palik bener balung sila niki tanda wasila niki. Berwembe kesugih. Berembe kemampuan sila lamun ye penglampat makin niki tandang to jengker alamat etaru sila niki etaru sila sadu sila niki basen malakul ma iya kirim salam ke aku Nabi Yakub tipa anak-anak Adam ketika ke aru cabut jawon iya wah lamun datang rambok datang lemah awak datang jeker iya wah akan cabut iya basen malakul ma sadu sila terserah. Nah kitab niki diam sak parang ngarang laun bodakeun di kagung ngarang dia bodakeun munah basen iya basen an fuloto guru Habibullah lain anu nakeun anu dah tati basen lamun iya sim badai di kitab ya bekakoan lawan basen benar uber ya basen maka iya wah niki lemuk tiang mok benar dan uber ke makin ti manja baok musala tiang kitab uber ke wah nah iya basen dia lain kita pas silaan cukup atau anak oh hampura bapak tulis barokah oh mau berangkat iya beliau ni kita rano sangka satu niki sadun niki basen malakul ma lamah encok sila